penap arni jongsi Bharat Sarkar atum ili tumpan hemprek nang pidet lo pulo tangte halabangso a hemprek kecari pamelong ji bangke ili tum ajak kong dorde a ili tum long ave ili tum non mata ili tum education a RDP pinla lo kecari asumara tum ben matsi pangcheng lo hem ben matsi na pangcheng lo Elitum kaikin setabe lama kemi kethan lo elitum koson si kiching tu nang je halabang so alam ke jethan lo pulang te ili karbia khaya tumake penang penung atumake arjubang hobe kumane social media long same mesen alam khanji bulatan mesen alam pakang lo pulang te halabang ke langabang hobe bon sitame kumane Lunrod kong pen, John hek pen, reels bonai lo pulote, halabang ke kelang bang duk pigi, cetor di, halabang lo yung tung kepak hidup, aku waru. Non jasame pet, nili pudami bu bangke, education movement ab ninjalo, nili prangdong ninjalo, education dalam jene pas ke non ke ale avelo. Kupi pot se ale kavema bangga lakualo. Research ating pen bulutante non akad lapen non kebangji arni AI pulote kupilo artificial intelligence a joine 5 millions a jobs abangke avedat po vir kokpo lason haksi worldwide de lake Karbi Anglong le worldwide Sita, labang suang bong pen, jongsi ilitung. If we are well versed, if we are well educated, and if we have that skills, ilitung skills che develop na halang Fransi, halabang so skills develop pulo tante, we can hola so AI long, a transformation long, ilitung success dun beji because 5 million jobs kedam along. AI anat, lapen ilitung skills anat. Ilitum importance pilu pulante another 10 million jobs akimisi creative non jasame pet nalo cingbai do man mandamalo binondo pasando singalo alang itu ata nonre problem lo AI ajoine alang litum non alang litum a profession long time problem lo. Kopi personally pudam lo. This is just an example. We have to remember and we have to keep this in mind. Kopi ma non kes example ke lo singar atum da anpar ka anwan kavilu. AI tum si non ceradan lo. How and why? Non ke AI atum si lun det lo music ta ame thang si create love lo la ke konalo la so a hormu bangke nang li jong si language bang perfect lo bulan tante nang li jong si knowledge dolo bangte la nang li rilong si dolabo nang li labang so jong si nang li lun he amone pusame nang li si song thot pen pusame non bangke lun maksi palun de terunglo nang itu YouTube long teglong ta mene itu Bharat Prime Minister Narendra Modi ase ben ningon man lun palun ke nang itu non mali YouTube search system nak logi these are all AI pinabani non ladak non video na endon bo 2 minutes nili video non nili se nang laso a recording nam biko through AI nili se song thought mo kumane script to po la song thought paninje de po a video ta ni non laminje bo ya tenglo ke bang po ka prek wang je po nili phan allegation ma po la ke ninge ta ni ye pine ne puta be in to ta ka phere me ta to non ke news anchor sa tuman tambe landa mo TV9 na tumalo India lo pangchen check lo anchor sa tumapana na non ke AI kan si ala le tumane news reading pakurin lo nang le tum chini ne ta hai mene nang le tum arjuno le ta hai la mene
It's very dangerous. Nang itu jobs aphan, sakuri aphan se nang itu target bolante. It's very dangerous. Dangerous in the sense what? Kupilo. Kira sodagi kapire me bagali. Ele tu chumu megana hala bangso kapire ba. Non dak penang an kedo 80% 80 nearly 90% ke anotin on smartphones do. Kali megana lagi. Smartphones do sabela bangso smartphones bangko ansi ame thang ke komai apen si kitchen nam unlo konane a health energy ame thang earning ali api potai mene ajir po tumname sikai civil sikai ni no sikai kerno asurino akirap energy bangso mobile chunamo. And in the long run, ke ini tuma life ke sustain undi. Kalau sustain ji bulo dante, we have to develop our skills. We have to know our own talents, what we have. Kalau soang bolong si tum kenon ke kacita nako, kalau soang bolong si nako. Nili medhang mata, lun semalu, AI, arleng lun, ampar ke pu binong cingbai prasan nantum handa ampar ke atuar napa bilapu nililik ot bom klem bom lo de non Charlie bom lo clear rang bom lo ahormu mo nang litum dilipenang ciri nang kok. Because why I'm using AI now, like a non-musical example kan, doping in various fields AI is ilitumhan itu ma lifelong ilitumhan nang larpom lo nang ilitumhan 4 lines alun nang par juzi where nili AI dan si labang so alun kasumar lo 4 lines dan si nang par juzi lo so. This is an AI. Why nang ilitumhan la so lamang thamang nang ilitumhan ang kacini ko. Saja kanjang Joko coba Ceju senghakan Jadi jok pentang Kedap kebang Sing sebarang Fuang jing benang Sing ringam Hing coba sontam Mampak terdekat Kau macing Asamina Kanting berkata Tiang Jadi terus Semina Pasiroan di Hongja Laki AI lo, artificial intelligence lo, laki kumane munir le kilun ta kalilo, a music ke smart ang munir pagalo niliri galo, paldo. Ako la bangso lun ke kabonda only minute phowe, ang paldo. 4.3 minutes one, minute phowe se la bangso lun tangalo. To kuna lo itu kafiri lang nila po. Nola matman ke udang para lang di mo ba na pulo ke. Aja ka sonda me sakuri bakuri no ini tu business akhano kai ke mata council apansi chuki prong council ko. Bangko ana apansi council la tu sakuri ki pipo. Ko ansi dak sakuri vacancy ke ora lo apos ke ora lo. It's impossible. Practically impossible. Harabang sualong ilitum iking charjab ji pulotante, iking charjab vegnan ji pulotante, ilitum tuwar cidinan kobji. Nasi labang suwa tuwar along, jomsi imena, cisik tunde pulote ilitum kiwira tuwar si dam vegji labageni cidinai. Non panisi helan,
DPR ke smart dan non ke kaman pilolog coba AI na sila mereka created. हम सीधा सॉर्ट में दबा बसी एग्जांपल एंड पिटांग को लेके लासी इसी फेरे में तादो आके जो तादो आके में दो आके रात तादो का फेरे में बाके तुम चाली दूंदे अपग्रेड दूंदे कंसंट्रेट से उलोंते डिसिप्लिन अवे उलोंते इर्तुंके वीरबोंपो आतेमान दिस इज a digital era, the start of artificial intelligence. This is an era where digital world will capture us. We are not serious. Itu karbiatum ke non ada serious kalilan. AI ke non hello piklam la non matke. Most of us are itu ke hello piklam. We are just up to this conventional educational analysis itu ke mana kau sampai bom lah. Cholo ni ke hadir jalan pass cholo. Pass cita cholo ke pass orang there is a mentality. This mentality bangke elitum cewanang ko. Our mentality should be that amuk update along, amuk stay along. Lason si iklan itu kupilo unge desi ni kunilo kupilo telendo ni kupilo ki unji ni laso ki atele lompe ni kupilo ki klen unji. Now is the right time kali penakan itu makin late lo. Nili bangke orang di late lo kubanglo sambil nili bangka. Aku bangke mopen pulo lekhe sada pulo. KSA lo kapirna nili pan bola sud ka non mangi ini gidi nai lo pan KSA lo beno na lo ini gidi nai ba lo apra kasa de nai ba lo no ini gidi nai ba lo pu aku sade ka pasaro latung dia nanti puong lo nala transfer bangke na puta prekoi na puta hai ko saho nangli ke klem ke choklo miolo antalo ata aupenge kichu chau chari dan doni pala aupen na dak bangke kasing na komchen nji pala au ke padu man ke nunte lason tu cari dulu lo pena. Nasi ini tu nona bangke leaders atau mahan especially branch, sub branch, regional leaders atau mansi nari cuniri kan tu. Branch president secretary ko acoy cing coy lo pen bangke. Kese klaim jadi na cok mas ni bangkui. Klaim jadi na cok. Aku kan dah nanti nang pupe saya cuma parano aco cinco le lokal lewe nang li duty kupi mana nang li duty cicini nai tapi nang li duty nona mat bangke ili tum lojal ya sumar tumbar koson si ahopet atau war ke jam konjima atau war ke education atau war anak koson si ke atau war ke kampor cejorima halaman si klaim orang ini. Kasi non iltum kecethani ke do samupen na pulo anda kancing lo pu nili ke ninjel lo pulo te agonda ke me dam jiti tan mupen na anuna no pan padingori kuma e me pan pading kure lo pulo te fola bang ke mu mai ko te tam jolong tu ta lasi pola non nili to je biasa ani an lo ke pajut serai mo pu na pa pulo pu lang nasi don mali to ele to next abang ke GEC mate General Executive Committee ang meeting padut ponji prabjin ben GEC da kachini etundo na nasi constitution da ahura dakman make purjai nenji polale Daniel Nitielo nason ahura dakman dala
Dam ada mai tanya, dam dani apa masih he. Nason tak sih itu tentang constitution mah purjai neng, itu tumpang bola dah kopi mah ketok koson mah la harohar regional tentang best regional committee award long lupumat tangkre be kamali nang itu molong neck to neck di regional committee itu cuma thara itu nang itu mutak. Nasi non jasagat pet itu general executive committee, president secretary of all branches, all sub branches, units, regional committees and the sectional executive committee itu la so a group of hamakai general executive committee lo la so amai prajin dan paduponji la pen prajin ben ilitum tribal conclave ta ilitum piponji halamang so tribal conclave lo ilitum Karbi Anglong lo kedo dak indigenous tribal khaitum antirumsi ilitum tribal akisun ke boy do an timur bensi ilitum one voice bensi one platform bensi ilitum voice ceres ponpo then non KSA tumhan kenaan buku nali tum pilo ke klem bu tak so reply lo blore ding pik matru civil lo ke thanji in short UPSC APSC free coaching ke wan chain ta KSA tumalo career counseling Karbi Anglong lo ke wan chain ta KSA tumalo free computer training की पीछे कैसे तुम लोग लापें कि चार्ली असुम मारा तुम हाँ होदाय तामे नीले तुम बोहा के चा हाला बांके accredited हैपी because non that dancing तुम हाँ अवे माँ that hostel नंदो कॉपन अलांग इतुम non low चार्ली बो कापेट रैंक अकोर्स non and बो अलांग इतुम हाँ credit pivek ni lagi kumalo amut pimangke kese tum siklang lo alang ditum bhang da kichu junda kese tum siklu aho ili tum long thang da be sungpi main di dun dunda basi te thap pon thot te la solo sing ho la do lo na dun ong ma lo le bas ong te thap pon thot po aw bas long de na pun da do la gohati bas lasa bas bulo la ta long na long de da meeting dun lo Lasi nilitum long bang buku arpu kicu pan lok si KSA long kedodo mai pu kicu tangkai cuy pan lok si arpu kicu pu mata ayo nama pensi nililam pintar kalo